noyalam ke BJP, bat UMLA ke Pynthorumkhrah uba Alexander lalu heng, ong bo UI kanu ke Jingma na ke Kiew jong kiwe ki seng san perthei, ha constituency jong ha bakrench kilat pathai Khubor, ha ke Sngi kong, uba hek ong babaro ki seng san perthei, kidon ke hok bniah ha kanu ke constituency, namar ke Jylla ke don hadu nrupoteli ki constituency. Habakali halor ke Kiew jong ke VPP ha Pynthorumkhrah uba hek ong bo khuslai namar ulama Iaki Nongiakhun Pyrshah la kumbalai Snem. Ong bahakini Snem tang wei hinrei bonwut ki kertong kilaya khun Pyrshah yu hinrei wat hapreng kani shumdon kanu ke Jingma yu. All political party has every right to be raised in any constituency. There is nothing wrong to raise in only my constituency. They have so 60 constituency. They should spread all over the 60 constituency to get a better, government and better, to rule the states, to govern the states. Do you feel threatened? I have been experienced for 30 years, been contested, so many people have contested against me for the last 30 years, not only one candidate, there are so many candidates in the fray, but I don't feel any threat to anybody with me. Iperti yang tak ke Iwan, kuwi ke peram kuah khanai pi. Ivan,ไปคอนแบมกว่าลายสกอมคันตอมฉันแน่ประการนี้ทำเป็นบทเองกินหลักพา บนเส้นกิบรุงจุกลีพาเกียงตั้งกี่ขมัดพร้อมชนะยี่หยอกพยได้กองอีวันอ่องเราเองก็เป็นผู้สู้กากรำมอต่อระบนกากรำเต็มเอเทียร์ดีกีก็กองได้นะอยากขี้วิวงานนี่นะมาแม่ขี้มาวันนี้ทำไมแม่ยาวฮะแม่สเตลงำสร้างเกี่ยวกับเก่า Kami dapat yang pergi ke kuat ulai ni training ke boleh benai ni mata bawa cina bawa sains suruh. Ngaku ayah amalai. Tang hikai ni suruh ya gini perlok dewa wong. Hikai gua nongkong daga sempol desain gua ar. Dah hikai daga desain mana je dia kan juga sempol desain. Jadi cek tu ram sorkar mah. Kamu dah terang leduk mesin dia sikit dah kamu kuat.